ଏବେ ଡଙ୍ଗାରେ ଆମେ ବସି ଯାଇଛୁ। ଏବେ ଯିବୁ ଡଲଫିନ୍ ଦେଖିବାକୁ। ପଛକୁ ପୁରୀ ଆସିକି ପଇଡ଼ ନ ପିଇଲେ ପୁରୀ ଯିବାର ମଜା ହିଁ କିଛି ନାହିଁ। ମୋ ଚୁଟିର କ'ଣ ତେଜ ହେଲମେଟ୍ ପିନ୍ଧି कथबार्ता होगी आम भूल रोड आसरी पुणी आउे रिटर्न करके पुणी आउे ठीक रोड जो
ଅଲଗା ପ୍ରକାର ବସ୍ ଲାଗୁଛି। सातबड़ा पाखापाखि हो बर्तमान एबे टिके ब्रेक नहीं गाड़ी इंजिन पूरा गरम बुलुचु रोड पर टिके बुलचु व्यू देख पछपट व्यू देखि पारथुवा पछपट व्यू केमते